assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal e jaam Allah kisal noon dendagal wondiman go neɗɗon foof. Yo ceerno Idrissa Ka a salminama seydi Ka e jaam Allah kisal noon dendagal wondima ɗe famille o foof. Tigui rigui jarama no fewi e allahumma amin. Yo e tigui bisimilla ma e diine gande kese e namdal maɗa ko wonde tuggi baba Adama ha faade oɗo ñalawma hande mo gonɗen woni oɗo yonta mo gonɗen no foti duuɓi. Yo eyyi tigui rigui namdal to banggue baba Adama to baba Adama to banggue science min ko toon kalami mi hewani haaldede banggue diine to e banggue diine to won toppitiɓe ɗum ɗon. Yo to banggue science kañum anda baba Adama. Science kañum haalata birnidi nindi neɗɗo ne ndindi jomiraɗo ndi yimɓe mbaɗe defte nde jomiraɗo tellinani ɓe defte e kanko o noon neɗɗo o noon tawi ko jannguɗo science o ko kanko waɗata défini gonka makko. Tawi ko julɗo o jaɓa o gonɗina ko winda e deftere guenogo nde ko woni deftere men seninde nde ɓurano e sunanelaɗo sa sallam. E so tawi noon kadi wona julɗo kanko on ɗon neɗɗo o hanko no kanko waɗa défini hoore makko hokko woni. Eyyi kono enen tawde ken julɓe enen ɓeeɗo julɓe leyɗele meɗen sen janggi science ne ken julɓe birniɗi jomiraɗo ndi en jaɓat tan gonɗinen kono en mbawat ɓettinde sen mbi en ɓetani tan en jeddat. Woni baba Adama kay birniɗi jomiraɗo jeeya. Yo hay diine hewani ko ande baba Adama no fewi. Yo donc firti ko kala neɗɗo wino ɓeta ɗum e wiyata kono yedda wanno wiyata kono holla résultat ko ɓeta ko yaltinta ko e ko janggi ko wonta gotum. Yo ɗum noon en jaaɓi birniɗi jomiraɗo en jaaɓi en gonɗini. Yo ngaren noon to banggue science wonde neɗɗo innama aade neɗɗo to banggue science e yi ko yimɓe hewɓe ndewiɗo e dow ngoɗo aduna ɓe jiida ciirol neɗɗo. Eyyi waɗi neɗɗo goho ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom ha yetti jeeɗiɗi jeetati e kala génération ne wiye wuuri duuɓi ujunnaje temedde. Il y a 2 millions d'années sa ƴeewi e nder leydi he e gande ɓetirɗe ko wiye datation carbone 14 datation muɗum radio muɗum so hunde yaltinama e nder leydi ƴeewe carbone ɗakkiɗo e muɗum o e weeyo ngo e on jamanu wonde holko kewno nden ɗum ɗo fof rendi ne waɗi investigation ɓete ƴeewe wonde hol no foti duuɓi ɗum ɗo woni ɗo ande wiye ko duuɓi tel ko duuɓi million ngaji ɗiɗi walla ko nandi hen walla ko duuɓi million ngaji tati walla ko duuɓi ujunnaji ɗiɗi walla duuɓi ujunere. Yo ɗum ɗo résultat mum hay sinno ko wona fiable ha 100% ko ɓetirgal ngal gandanɗa hoore ma ko aɗa calculira machine maɗa ni aɗa yeeya aɗa rutta aɗa andi ko machine woni ɗon kono aɗa hooli machine o kono est ce que omo selli ha 100% est ce que wata jumɗa hen wasata kono noon aɗa yeeya aɗa daña jawdi sa régli aɗa daña kalis ay firti ko déjà machine on nafma donc ɗum woni datation carbone 14. Joni noon il y a 2 millions d'années kono abboye duuɓi million ngaji ɗiɗi neɗɗo feeñi yiyama e ngoɗo aduna woni so mbi neɗɗo yiyama noon wona jiiɗo haalani en kono noon ko investigation men haalani kono ndewaɗo joni jiyaɗo afara aɗa andi kay nayyi ndewi ɗo kono noon a yiyani ɗi kono aɗa yinana kam nayyi ndewi ɗo e yo ƴeewa noon afara o e hendu yawruɗo ndu no wifirta afara o ni e holno ɗi poti ɗo rewde tawi ndi hendu no continue yifirde beele guila hanki ɗi ndewi ɗo walla ko hecci hanki walla ɗiɗo ko ɓooyan walla ko joni ɗum hankkatine ko enen ƴeewata e woni en jii afara o woni oɗo neɗɗo il y a 2 millions d'années neɗɗo o rewi ɗo e dow e ngoɗo aduna oɗo neɗɗo premiére walla neɗɗo kam biyeteɗo homo habilis e oɗo homo habilis ko neɗɗo e baɗɗo juuɗe e koyɗe kono ko neɗɗo e jeeyaɗo yimɓe premiére e goppaɗo e nature e taaridi woni neɗɗo ñamannoɗo e baram lefi neɗɗo balannoɗo e leɗɗe neɗɗo mo alano gandal wawde hurde ha reno nguleyke jangol e ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema oɗo neɗɗo o dañano nehde huuɗo woni gawri ndi ɗon ñamate o dañano kadi e nehde kulle e kanko oɗo neɗɗo alano jeygue o yitano jeygue firti ko o songanno o ñama joni joni hecciɗi nde e ni woni kadi o ƴeewa leɗɗe ɓurɗe towde waloya dow hen walla nokkuji ɓurɗi hiɗade walla womboje mawɗe wonno mo jogui juuɗe koyɗe wonko wawi wadde kullel gonguel wawa wadde noon ko neɗɗo kanko oɗo neɗɗo on ɗo neɗɗo wuuri aduna e fodde wonde 200 000 ans duuɓi temedde ɗiɗi ujunere e ɓen ɗon majji kadi goɗɗo ari kadi omo erectus ari e woni wuuri e dow aduna he kañumne pendant duuɓi temedde ɗiɗi ujunere ha temedde nayyi ujunere yeehi on neɗɗo no ɓendi nde e kadi goɗɗo no wiye neandertal ari on ɗon kadi majji kadi wuuri duuɓi poɗɗi noon kadi toujours ɓen ɗon yimɓe aroɓe ɓeydo ɓalade neɗɗo mo gonɗen hannde o ɗum ɗo fof koye yimɓe ɗi e jiitade ko investigation
ɗon yimɓe heewɓe no ngoodi ɓennude e ɓe nganndanɗaa hoore maɓɓe ɓe njahi hay sappoji omoji so wiyama omo tan ke ɗemngal e grec firti ko omo firti ko neɗɗo e om fof ko heen itta e grec latin om neɗɗo omo so wiyama omo tan woni neɗɗo woni leñol ngol ɗon e jooni noon ɓen ɗon no majji e néandertal ari néandertal majji e ni woni homo sapiens o moji kormoñomen ndewi ɗo e goɗɗi ha keewi gasata e saaha fof ɗin so nguuri ina jogo tan ɓeyda jogade expérience oɗo omo noon biyeteɗo néandertal oɗo omo dañi jeygue woni il y a 400 000 ans woni duuɓi temedde nayyi ujunere ɓennuɗi yiyama wonde trace ƴiye cumnode e kulle juɗanode e trace gandanɗa ubbitama e leyɗele anda kam oɗo omo heeɓi jeygue kono abbo e duuɓi temedde nayyi ujunere oɗo omo rewe makko ko enen omo gandanɗa gonɗo endu yo ɓeɗo yimɓe goni aduna ngo e oɗo moyen orient najo e joni sa daari ɓeɗo yimɓe woni enen ɓeɗo oɗo homo sapiens gonɗo hande o donc enen eɗen ɗo joni beele enenne eɗen majjoya walla en majjata yo beele ma woɓɓe gar lomto en ɗo walla enen ko ɗo tan gantine gonten walla enen enen goni joom hakkillaji saabu ko laaɓi ko tan technologie o no fuɗɗi feeñirde seeɗa technologie gandal guila e ɗiɗo omoji goto fof jogui technologie muɗum guila e abilis oɗo ha oɗo neɗɗo jiituɗo huuɗo nehi e huuɗo ko woni gawri nehi ɗum faani wuuro watti remde e ƴetti kulle ɗe ko waɗi hen kosam e tew ko e ko wata wonde dabaji baɗɗateɗi ɗi ko demirɗi ko o nehi ɗum ɗo oɗo neɗɗo joguima expérience ɗum ko technologie mawɗo yitti ɗon e wonko révolution hon neɗɗo yitirta hande technologie nafo aduna ngo woni eyyi voilà donc firti ko enen joni to jaraten ɗo en mbaɗi maîtrisé e ko heewi la nature kono wona foof saabu hande so wiyama joni aduna men ngo no jogorɗo bonde kanko fof alata paaɗen ko yimɓe seeɗa daɗata hen hay daɗoɓe ɓenne so renaki ala to payi par ce que il faut garta ɗo kadi ƴooga jaaha woni hande jaraten kay yaade dow lewru en mbawa ɓoyde toon saabu hendu gurdam ala toon jara bible noon ina haali wonde nde Isa jibinande e cuggude nde Isa jibinande e ɓenni ko baba adama ko duuɓi ujunnaje jeegom nana e bible eɓe bindi ɗum toon wonde e Isa nde jibinande e caggal ko ɓenni ko duuɓi ujunnaje jeegom baba adama jibina kono ɗum kam en gandi wona gonga saabu sa calculi annabaɓe ɓennuɓe guila e Moussa en a calculi annabaɓe rewɓe foof e andaɓeɓe a calculi guila nden ha ari ma taw ɓuuri duuɓi ujunnaje jeegom to woɗɗi sanne no feewi e ɗum ko bible haali ɗum kono ɗum enen gandi wona haala gandanɗa hoore ma wona Allah haalniɓe ɗum ɗon kam yo voilà donc firti ko ɗum ɗon mbawɗen addude jaabol e namdal wonde e baba adama e wonde holno wiyeten gandi holno fuɗɗi yo donc to banggue diine to en jaɓata gonɗi en ganda e ko birnide jomiraɗo to banggue science noon kaalen yimɓe ɓeɗo rewɓe ɗo dow ndiɗo leydi ha yetti enen oɗo neɗɗo hande o yo salmina weltanama jarama